ассалому алайкум дӯстон, дар ин намоиш биёед худро месанҷем. Яъне то ин дам намоишҳо мебаромаданд барои омӯзиши забони русӣ ва имрӯз андакак метавонем худро санҷем. Барои ин хуб мешуд айни ҳол видеоро ба пауза монед, як фарақ ва ручка гиред. имрӯз мо диктант менависем. диктант ҳамагӣ 62 калима дорад, яъне диктанти калон не. дар охири намоиш бошад шумо имкон доред ба худ баҳо гузоред ва андак донишу худро санҷида бошед. акнун пеш аз оғози намоиш метавонед чунамеша лайк гузоред, комментарий ё поделиться кунед. матни асосии диктант аввал меравад. баъди он шумо метавонед матнро дар экран бароварда, яъне матн ҷумла ба ҷумла баъди диктант меравад ва метавонед худро санҷида монед. инак рафтем. Прошло знойное лето. Прошло знойное лето. Наступила золотая осень. Наступила золотая осень. Загляни в лес. Загляни в лес. По опушкам растут грибы. Яъне менависем. По опушкам растут грибы. По краю ельника можно найти скользкие грузди, душистые рыжики. По краю ельника можно найти скользкие грузди, душистые рыжики. агар дидед ки ақиб мондосед, метавонед пауза карда ҷумларо ба охир расонида баъд идома диҳед. Старые пни покрыты опенками. Старые пни покрыты опенками. Инҷа нуқта. Моховые болота усыпаны румяной клюквой. Моховые болота усыпаны румяной клюквой. На поляне горят гроздья рябины. На поляне горят гроздья рябины. Дни стоят погожие. Дни стоят погожие. Небо высокое и прозрачное. Небо высокое и прозрачное. На дне ручья видна каждая травинка. На дне ручья видна каждая травинка. Умолкают птичьи голоса. Умолкают птичьи голоса. Умолкают птичьи голоса. В лесу тишина и покой. В лесу тишина и покой. ана ин буд ҳамагӣ 57 калима, яъне диктантро ман андак кӯтоҳ кардам. ҳоло бошад матни аслӣ ба экран бароварда мешавад. яъне шумо бо он матн метавонед диктанти навиштаи худро муқоиса карда бошед. яъне муқоиса кунед матни аслӣ, диктанти шумо.
инак диктант ба охир мерасад. матни асосиро дидед, шояд ба худ баҳо гузоштед. асосан баҳо чӣ тавр гузошта мешавад? агар гӯем 5 ин баҳои баландтарин бошад, 1 хатоги ин 4 мешавад, 2 3 хатоги ин 3 мешавад, 4 хатоги аллакай баҳои паст мешавад. яъне шумо метавонед 3-4 хатоги роҳ дода бошед давоми ин диктант. инчунин маълумоти бештар, матну слайдҳоро метавонед аз телеграм-канали Metro TV дида бошед. ссилка ба телеграм-канал дар поёни видео оварда мешавад. инчунин метавонед он баҳое ки шумо гирифтед, агар хоста бошед, метавонед он баҳоро дар комментарий нависед, монед, яъне 5, 4 ё дигар баҳо. дар асоси ин баҳоҳо метавонем намоишҳои ояндаро сохта бо ҳам корбарӣ кунем. инак дӯстон, инчунин метавонед барои намоишҳои оянда дар комментарий нависед ки оиди чӣ шумо мехоҳед дарс ё намоиш тамошо кунед. хайр дӯстон, доимо муваффақ ва саломат бошед.